u Rwanda rwakiriye CHOGM, u Rwanda rwakiriye inama ya FIFA, u Rwanda rwakiriye inama zindi zigiye zitandukanye, na n'ubu ngubu u Rwanda ni igicumbi cy'inama. U Rwanda rwakiriye irushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Abanyonzi bo muri Kongo abari kwitabira irushanwa bo muri Kongo ngo Tshisekedi yarababujije. Nta munyarwanda Tshisekedi yahemukiye ababuza, yabujije abo baturage biwe bagomba kuza kwitabira, abuza n'amahirwe igihugu cyo kubasha kuba cyagaragarira muri aya marushanwa cyangwa se cyanavuga. Nabonye baza ngo ese ngo abakongomani babaye bakangaye mu marushanwa, ngo ese abarundi babaye bakangaye mu marushanwa. Oya, ngo hari umurundi nabonye avuga ngo mu gihe abandi mu Rwanda bari gutangiza ibirori byo gutangiza amarushanwa y'amagare ku rwego rw'isi Kigali mu Rwanda, ngo perezida w'u Burundi we ari gutaha ihoteli y'inyenyeri 2. ngo ibi biteye isoni ku gihugu cyacu. Hari abari bavuze ngo ubuzima bwahagaze, ngo byagenze bite? Ubuzima bwahagaze he? Ubuzima burakomeje, ahubwo ngo guma mu rugo yahe, ahubwo ni muve mu rugo mugende ku mihanda mureba amagare mufane n'amafoto y'u Rwanda ryohe n'abanyarwanda bayarimo, mupfe gukaraba ibintu bimeze neza mwakeye nk'ibisanzwe. Isuku ku banyarwanda no ku Rwanda byo nyuma yabyo ngira ngo muranabizi ko u Rwanda ruri no gutegura Formula 1, ya marushanwa y'amasiganwa ku modoka ku rwego rw'isi. Hari n'umunyamakuru w'umubirigi wari waje mu buryo bwa fraude, wari washatse ibyangombwa mu buryo bwa fraude w'umunyepolitike, ariko yacengeye mu bandi. Niho inzego z'u Rwanda sinzi ukuntu byagenze, baje kumutahura, bamaze kumutahura biba ngombwa ko ataza kwemererwa gukavaringa iki gikorwa. Yaje kugenda rero agenda asebya u Rwanda, ngo u Rwanda, ariko nyuma intambara yongeye kuvuza ubuhuha. Intambara imeze nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba mu bice bya Nord Kivu hari intambara, haba Sud Kivu hari intambara, muri Walikare ibintu bimeze nabi. Ubu rero hari uduce twinshi AFC M23 ikomeje kwigarurira. Reka ngende mbanyuriramo umuri makeya. Ubu ngubu ntibagiye gukomeza kwicara babirebera, ngo bagenda bo gutangira kurwana no kwihimura, kandi nyamara nibo batangiye kugaba ibitero kuri AFC M23. Bamaze gutangira kugaba ibitero kuri AFC M23. AFC M23 murabizi maze iminsi 2 iri gusohora amatangazo ivuga kuri ibi bitero bya FRDC. Noneho mu gihe AFC M23 yari gusohora amatangazo FRDC yayiteye muri Kongo, bari guserebura, bari kuvuga ngo AFC M23 ngiri kwiriza ngo itangiye gusohora amatangazo yo gutaka. Ako kanya AFC M23 muri ayo matangazo yaravugaga ati ntabwo turi bubyicarireho, nariko turahita ko dutangira kwirwanaho. None AFC M23 itangiye kwirwanaho, nta n'amasaha 24 arashira igisirikare cya Kongo gise gisohora amatangazo yo kuvuza induru. Namwe munsobanurire, gise ko gitangira gusohora amatangazo yo kuvuza induru ngo AFC M23 ibiki. Namwe ariko ko mwari mumaze iminsi muyirasaho, muri gukoresha n'amasukoyi, ko mwari muri guserebura muvuga ngo mugiye kwigarurira uduce twose twa Goma na Bukavu. None ko AFC M23 yabasubije mu mabaruwa ko igiye kubasubiza, kitangiye kubasubiza mukaba mutangiye kwitatsa mwiriza, amaherezo araba yahe? Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Nkuko musanzwe mubimenyereye mu biganiro byacu ku Urugendo Online TV, tuganira ku nsanganyamatsiko nyinshi zitandukanye. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kwibanda hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho turi buze kugaruka ku irushanwa ry'amasiganwa ry'amagare ku isi riri kubera i Kigali mu Rwanda, rikaba ryatangiye kuri uyu munsi. U Rwanda rukaba ruri kwandika amateka kuri iyi isi, aho isi yose kugeza ubu ngubu ihanze amaso i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Isi yose rero yatangajwe n'uburyo u Rwanda rusa, n'uburyo Kigali imeze, uburyo imihanda imeze, uburyo ibikorwa remezo bimeze, ndetse abitabiriye iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi 2025 bakaba batangariye uru Rwanda, by'umwihariko uburyo ibintu bari kubona biri kugenda neza kandi bakanabona serivisi nziza, ku buryo mu by'ukuri byabatunguye. Baribaza niba u Rwanda ari rwo bumvaga cyangwa se ari rwo amahanga ajya avuga uko ruvuga, cyangwa se niba ari rwo babona abandi kuko barwandika. Byabayobeye, ariko nabo bazagenda bivugira ibyo babonye. Ibyo nuko bimeze. Iyo ni ingingo ya mbere turi buze kuganiraho muri kino kiganiro cyacu. Ingingo ya kabiri turi buze kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi
Iharanira Demokarasi ya Kongo turi buze kuganira ku bintu byinshi biri kuvugwa muri Kongo n'imirwano yamaze kuvugwa imeze nabi hagati ya AFC M23 ndetse na FARDC na coalition yayo Wazalendo n'abandi. Icyo nababwira nuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyasohoye itangazo kiri kwiriza kivuza induru kivuga ko AFC M23 ikomeje gukora ngo ibikorwa aho mbona mu Rwanda bari gutangiza iyi rushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi akabera ku mugabane wa Afrika bwa mbere abereye i Kigali mu Rwanda. Ati twebwe perezida w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye we ari gutaha ihoteli Inyenyeri ebyiri. Ati rero ibingibi ni ibiki? Ati ibihugu biratandukanye, ati u Rwanda rwaradusize. Muri rusange rero ni ibi tugiye kuganiraho. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Ikiganiro cyacu ku buryo burambuye reka ngihere kuri inkuru ivuga ko uyu munsi i Kigali mu Rwanda hatangijwe irushanwa rya UCI. Ni irushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi, rikaba ari ubwa mbere ribaye ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko ariko u Rwanda akaba ari rwo rwaryakiriye. Iryo rushanwa rikaba riri kubera mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ku mugabane wa Afrika. Rero isi yose yakangaranye cyane nyuma yo kubona uburyo iri rushanwa ryatangiye n'uburyo ibintu byagenze neza. Hari n'abandi nabonye bavuze bati ntabwo twari tuzi ko bishoboka uburyo irushanwa ry'amagare rishobora kuba, noneho ngo abagiye gutangira mu marushanwa bakajya basohokera mu nzu bagakomereza mu muhanda. Nkuko mwabonye rero ibintu byari biteguye ku buryo budasanzwe kuri isi ya rurema. Umunyonzi wasohokaga yari ari guturuka muri BK Arena, akava muri BK Arena agakomeza. No kuvuga ngo BK Arena yateguwe mu buryo budasanzwe. Iriya ni inzu mbera byombi wangu. Iriya ni inzu mbera byombi, buri wese abyumva bimenye abyakire. U Rwanda no mubeya. No kuvuga ngo uko bimeze, iriya ni inzu aho buri muntu wese ayibazaho akibaza ari ibiki, ariko nta byinshi byo kuyibazaho, ahubwo no kureba gusa ibikorwa bikorerwamo, ahasigaye nawe ukanyurwa n'ibyo bikorwa. Nuko rero hari ukuntu bagiye bategura BK Arena ku buryo umunyonzi azajya asohokamo agahita ko akomeza irushanwa ryiwe nta kibazo. Nuko byagenze rero, benshi batangaye. Nabonye amahanga yose yarari kwibaza bati ese hariya ni mu Rwanda, hariya ni Kigali. Hari abo nabonye nabo baheruka mu Rwanda mbere y'1994 bakoze ibyaha mu Rwanda, yewe benshi batifuza no kugaruka kubera ibyaha bakoze. Bari barimo kuvuga ngo rega ngo ruriya ashobora kuba atari mu Rwanda, ngo ari niko babaye, ntibemera ko ari Kigali. Ariko mu by'ukuri icyo nababwira nuko hariya ni Kigali muri kubona, ndetse si ni Kigali gusa. No, aba bantu bari gukavaringa iki gikorwa bari no kunyuzamo bagahita berekana ibindi bice nyaburanga by'u Rwanda, bakakwereka nk'Ikivu, bakakwereka nka parike y'Akagera, bakakwereka ibiki byose. Nuvuga ngo rero ubu ngubu i Kigali mu Rwanda hari ibyamamare bishoboka byose ku gutwara igare ku isi. Abayobozi biyubashye mu buyobozi bw'amagare ku isi bose bari i Kigali mu Rwanda. Kamera z'isi yose ziri i Kigali mu Rwanda kubera aya marushanwa. Nabonye benshi rero bibaza bakavuga bati iyi mihanda se niyo mu Rwanda? Mu by'ukuri iyi mihanda niyo mu Rwanda muri kubona. Aya mazu se turi kubona nayo mu Rwanda? Mu by'ukuri ni mu Rwanda, nta kwibeshya kurimo. Abandi bati ubu busitani igihugu cy'icyatsi kibisi gitoshye kimeze gutya ni iki? Abandi bati ni u Rwanda. Batese ko bavuga ko aba intambara, nta mahoro, nta mutekano, bimeze bite? Babwa ati yemwe reka da. Ku buryo hari n'umunyamakuru w'Umubirigi wari waje mu buryo bwa fraude, wari washatse ibyangombwa mu buryo bwa fraude w'umunyepolitike, ariko yacengeye mu bandi. Niho inzego z'u Rwanda sinzi ukuntu byagenze, baje kumutahura. Bamaze kumutahura biba ngombwa ko ataza kwemererwa gukavaringa iki gikorwa. Yaje kugenda rero agenda asebye u Rwanda, ngo u Rwanda, ariko nyuma nabonye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yabivuzeho. Yari ari gushaka kugira ngo aze mu Rwanda, ngo sinzi byashakaga kunenga ku Rwanda, kandi ngo yanaje gukavaringa ibijyanye n'amagare. Ibyo rero byaje kuvamo, ariko igitangaje uwo ngo nta kintu kizima na kimwe akwiye kuvuga. Uwo Mubirigi ngo wari waje yiyoberanyije, nta kintu na kimwe akwiye kuvuga. Umubirigi ukwiye kugira icyo avuga nonaha mu Rwanda no ku Rwanda ni uyu Mubirigi w'umusore wamaze no kwegukana umudari w'uko ari wabaye wa mbere mu gusiganwa n'ibihe.
niwe mubirigi yabaye wa mbere. Uyu rero ababirigi bashaka kumenya amakuru yo mu Rwanda bazamufate bamuhereze interview bamubaze bati u Rwanda warubonye gute, u Rwanda rwabakiriye rute, umutekano mu Rwanda wabonye bimeze bite, abanyarwanda basanze bameze bite, ubuyobozi bw'u Rwanda basanze bwitwaye bute. Rwose uzashaka kubimenya ni umubirigi umaze kwegukana uwo mudari mu kanya arawutwaye. Uzashaka rero kumenya ayo makuru rwose azegere uyu mubirigi azayamubwira. Ntabwo ari ngombwa, u Rwanda si ka gahugu umuntu wese aza akinyontoreramo akavuga icyo ashaka, akavuga ati ndaza, ubwo nyine wari waje cyangwa se yari yaje yizeye ko ari buze kuza akidegembya akavuga ibyo ashaka akinjira mu Rwanda uko ashaka, ntawe ushobora kumukumira, nta wamuvugaho ye. Arangije aravuga ngo igishobora kuba gitumye ngo bambujije kwinjira mu Rwanda ngo nukubera ngo inkuru zitari nziza ku Rwanda ngo naba maze iminsi nkora. Ese nawe urabizi neza ko hari inkuru maze iminsi ukora zitari nziza ku Rwanda? None warugarutse mu Rwanda kuhakora iki subwo? Gushaka n'ubundi ibi mu byiza. Habaye ibyiza ariko wese ibyo uje kureba uje gushaka ibibi mu byiza. Wapi? Ntabwo u Rwanda rukiri ingaruzwa muheto y'ababirigi. Cyekora nizere ko isi yose ikomeje kugenda ibibona. Isi yose ikomeje kugenda ibibona. Sinzi n'abandi nanabonye banditse mu bitangazamakuru ngo reka tubyihorere, ariko igihari u Rwanda rweretse isi ko byose bishoboka. U Rwanda rweretse ibindi bihugu bya Afrika ko ibintu byose bishoboka. U Rwanda rwerekanye ko uhereye ku mahoro n'umutekano n'ibindi birashoboka. Buriya u Rwanda rwigeze rugira igihe rwajyaga kubaka hoteli abazungu bakavuza induru ngo no, ngo ayo mafaranga ngo ni muyajyane ngo mu mibereho myiza y'abaturage, ngo se ngo murubaka hoteli ngo n'inama ngo zitabona n'abantu 100 ngo izo hoteli n'iziki. U Rwanda narwo rutoya ni mutureke twebwe kubaka ayo mahoteli, noneho nitumara kubaka ayo mahoteli mwebwe icyo tuzayakoresha muzaba mukibona. Ariko twebwe dufite impamvu turi kubaka amahoteli. None ntabwo mubona impamvu u Rwanda rwubaka ayo mahoteli? U Rwanda rwakiriye CHOGM, u Rwanda rwakiriye inama ya FIFA, u Rwanda rwakiriye inama zindi zigiye zitandukanye na n'ubu ngubu u Rwanda ni igicumbi cy'inama. U Rwanda rwakiriye irushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi. None se abo bantu badafite amahoteli meza bari buryamemo, murumva iryo rushanwa ryaba? U Rwanda rwubakaga imihanda, ibikorwa remezo. Abarwanya u Rwanda bavugaga ngo bari kubaka imihanda ngo kandi ngo abanyarwanda ngo sinzi ngo uko bameze. Iyo batabyubaka se bari gutekereza gute, cyangwa bari abanyamahanga bari no gutekereza gute ko u Rwanda rwakwakira rino rushanwa? Murumva bari kubihera kuki? Niyo mpamvu umuyobozi wari rushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi yavuze ngo kutubona hano muri Afrika, by'umwihariko i Kigali mu Rwanda, hari kubera irushanwa ry'isi ry'amagare, ngo ibi byonyine biragaragaza ubuyobozi n'abayobozi batekereza kure, bareba kure, bategura, bazi ibyo barimo, abayobozi bafite icyerekezo. Niko umuyobozi w'amagare ku rwego rw'isi yavuze ati iki gikorwa kukibona ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko mu Rwanda i Kigali, ati ibi byerekane ahantu hari ubuyobozi n'abayobozi bareba kure b'indashyikirwa batekereza neza. Ati rero turashimira perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'abanyarwanda muri rusange n'abandi bose bagize uruhare muri iki gikorwa cyo kugira ngo amagare abashe kugenda neza. Ibyo nuko bimeze. Mu Rwanda rero hari ibirori by'amagare, abaturage bari kujya ku mihanda bakirebera. Hari abari bavuze ngo ubuzima bwahagaze, ngo byagenze bite? Ubuzima bwahagaze he? Ubuzima burakomeje, ahubwo ngo guma mu rugo yahe, ahubwo ni muve mu rugo mugende ku mihanda mureba amagare mufane n'amafoto y'u Rwanda ryohe n'abanyarwanda bayarimo, mupfe gukaraba ibintu bimeze neza mwakeye nk'ibisanzwe. Isuku ku banyarwanda no ku Rwanda byo ni akantu n'umwihariko, ni utuntu twacu. Ibyo ngibyo rero ngira ngo abantu bose barabireba bakabibona. Ushobora kubireba ukabibona ariko umutima wawe ukakubuza kubyemera kubera ari kumeze. Rwose ntabwo ari umwanya wo kubikwemeza, si n'umwanya wo kubigutsindagiramo, gusa ni umwanya wawe wo kwicara nawe ukirebera ukareba
abanyonzi bo muri Kongo abari kwitabira n'irushanwa bo muri Kongo ngo Tshisekedi yarababujije. Ni ukuri kw'Imana pe, nta munyarwanda Tshisekedi yahemukiye ababuza, yabujije abo baturage biwe bagomba kuza kwitabira, abuza n'amahirwe igihugu cye cyo kubasha kuba cyagaragarira muri aya marushanwa cyangwa se cyanavugwa. Ibyo byose ingaruka mbi ziragera ku gihugu cye n'abo baturage be bagombaga kwitabira. Ibyo si ikibazo. Rero nabonye baza ngo ese ngo abakongomani babaye bakangaye mu marushanwa, ngo ese abarundi babaye bakangaye mu marushanwa. Oya, simbizi nanjye, nimba baranitabiriye turaza gukomeza dutegereze, buriya turaza kuza kumenya nimba barimo. Gusa nibagashoza ntambara nayo bayirwana ntibayitsinde. N'abantu baranga ushobaza ugatekereza ukashaka icyo babashije gutegura bakakigeraho kikakuyobera, uretse ntambara nayo kandi bakayitsindwa. Ngira ngo hari umurundi nabonye avuga ngo mu gihe abandi mu Rwanda bari gutangiza ibirori byo gutangiza amarushanwa y'amagare ku rwego rw'isi Kigali mu Rwanda, ngo perezida w'u Burundi we ari gutaha ihoteli y'inyenyeri 2. Ngo ibi biteye isoni ku gihugu cyacu, ngo si ibingi bitwagakwiye kuba turimo. Ibyo ntubimbaze n'uwo murundi, ubwo ngubwo nawe afite uburyo nyine abanenga cyangwa se abona ko ibintu bitagenda neza cyangwa se hari ibidakorwa. Buriya nibakubwira ngo urukwavu gutya na gutya nushaka ntuzabyemere, ariko nibagera ku kuba ruzi kwiruka byo ntuzajye impaka. U Rwanda rero ntirugereranywa. U Rwanda hari nabo nabonye bari bafite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ngo aya marushanwa ntazabashe kugenda neza. It's okay. Uwo mugambi ngewe ntabwo nakubuza kuwugira, gusa ubaye uri kumva kino kiganiro nakugira inama yo kuwihorera, kubera yuko uretse no kubutahirwa nawo wasanga binakugizeho ingaruka zitari nziza kandi ugasanga ntabwo bikubereye. Uretse ko no kubishobora nabyo ubwabyo ni ikindi, kubitekereza ni kimwe, kubigerageza ni ikindi, kubigeraho cyo ni ikindi gikomeye. Ibyo rero ntabyo nkwijeje, sinkwijeje ko hari icyo wakuramo. Kuri ubu ngubu rero ibi bintu bikwiye gusiga isomo, kuko inyuma yabyo ngira ngo muranabizi ko u Rwanda ruri no gutegura Formula 1, ya marushanwa y'amasiganwa ku modoka ku rwego rw'isi. Nabyo biri vuba cyane. Rero igihari nuko u Rwanda rumaze kuba ubukombe. U Rwanda ni igihugu kimaze kumenyekana ku isi yose, by'umwihariko murebye ibitangazamakuru byo ku isi biri gukavaringa iki gikorwa, byonyine ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu utabona uko ukivuga, ni ikintu utabona uko, ni ikintu gifite agaciro karemereye cyane, ku buryo u Rwanda rubaye ubukombe. Isi yose irabibona, isi yose irarubona, ndetse rwakira ibikorwa andi mahanga menshi yatinye. Ndagira ngo mbabwire ko u Rwanda batarufashe ngo baruvuge ngo tubagiriye faveri, ngo kubera ko tubagiriye faveri nimwakire ano marushanwa. Oya, u Rwanda rwarabiharaniye kandi runagaragaza ko rubifitiye ubushobozi hashingiwe ku bikorwa remezo, kuri serivisi zo kwakira abantu neza n'ibindi n'ibindi. U Rwanda rero ni rweme, u Rwanda ni rwamamare. Nicyo jewe nababwira muri rusange. Amarushanwa rero yatangiye kuri uyu munsi, ariko agiye gukomeza kugeza ku itariki 28. Nicyo rero nababwira. Reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa intambara. Intambara yongeye yatutumbye, intambara yongeye kuvuza ubuhuha, intambara imeze nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba mu bice bya Nord Kivu hari intambara, haba Sud Kivu hari intambara. Muri Walikale ibintu bimeze nabi. Ubu rero hari uduce twinshi AFC M23 ikomeje kwigarurira. Reka ngende mbanyuriramo umuri makeya. Ubu ngubu agace ka Pinga habereye imirwano yahuje AFC M23 ndetse na FRDC. Muri iyo mirwano rero byaje kurangira ako gace ka Pinga AFC M23 ikubise FRDC inshuro ndetse inayikuramo. Ikindi kandi uhereye kuri iki cyumweru ingabo za AFC M23 zatangiye kugaragara mu gace ka Nzibira, Mwenga ndetse na Shabunda. Utu duce twose turi kugenzurwa n'ingabo za AFC M23. Nkuko nari mbabwiye rero muri territoire ya Walungu
muri teritwari ya Walungu imirwano ikomeje kuba bikaba rero byatumye muri Nzibira uhereye mu gace mu gitondo cya kare kuri iki cyumweru muri Nzibira kuri tariki ya 21 hagati ya FRDC ndetse na Wazalendo bakaba rero bagabye ibitero kuri AFC M23 kuri ubu ngubu rero imirwano ikaba yahabereye ku buryo bukomeye ariko aka gace mu by'ukuri ingabo za AFC M23 zikaba zabashije kuhakubitira ingabo za leta ndetse na Wazalendo kuri ubu ngubu rero akaba ari AFC M23 iri kuyobora hano muri ibi bice bya Nzibira muri teritwari ya Walungu. Ibyo rero nuko bimeze muri rusange. Ikindi nababwira muri warikare nuko abagera kuri 12 imibiri igera kuri 12 yamaze kongera kubonekana none muri Candikiro kuri iki cyumweru nibwo yabonetse. Ibi rero bikaba byahise ko bigeza ku mubare w'abasivile bamaze kugera kuri 37 bamaze kugwa mu mirwano hagati ya Wazalendo ndetse na FRDC. Ikindi kandi nanone nababwira muri iki kiganiro cyacu nuko ubu ngubu hari igitutu gikomeye. Ubushize muri Uvira muzi ko igisirikare cya Kongo cyari cyoherejeyo Brigadier General Gasita Olivier, bamwohereza kugira ngo abe ari umuyobozi wa gisirikare wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibikorwa by'ubutasi. Ngira ngo byaje guteza ikibazo gikomeye cyane, abaturage batangira kwamagana ko Gasita azahaza ndetse n'Abazalendo barataka bavuza induru bavuga ko batazigera bemera Gasita Olivier ko aba umusirikare uyobora ibikorwa bya gisirikare hariya. Ibyo byarabaye bimaze kuba Tshisekedi n'igisirikare bakomeza gutsindagira yuko agomba kuhaguma kuko nta bibi bamuziho. Abaturage baravuga bati rero namwe niba mwiyemeje kuhamurekera twebwe tuzakora imyigaragambyo kandi birabareba ibizaba. Leta iravuga iti twebwe turamushyigikiye na Sylvain Kenge aza avuga ati twebwe turamushyigikiye nta kibazo cya General Gasita Olivier. Ntabwo bwakeye kabiri abaturage muri Uvira bahise ko binjira imihanda batangira gukora imyigaragambyo. Iyo myigaragambyo yaguyemo abantu benshi nubwo leta ya Kongo yaje kubihakana bikarangira ivuga ngo na abantu ngo babiri barimo ngo umwana ngo n'undi umwe ngo batazi ngo ko byagenze ngo nawe ngo babona arapfuye, ariko barengaga 10 abandi 16 bakomeretse. Uko niko kuri guhari rero byaje gukomera, ntabwo byagarukiye. Ubu ngubu muri Sud Kivu hari inkuru ivuga ngo pressure from Wazalendo to demand the departure of the commander of regiment 3306 based in Mwenga. No kuvuga ngo ngubu hari igitutu cya Wazalendo kiri gusaba ko komanda wa Regia 3306 muri Mwenga ko agomba kuhava nawe bamwanze. Around 10 Wazalendo groups active in the territories of Mwenga and Shabunda in the province of South Kivu have written to the president of the Republic and the chief of the staff of the FARDC to demand the replacement of Commander Chihutu Vera of Regiment 3306 based in Mwenga. Bivuze ngo amagrupe arenga 10 ya Wazalendo akorera muri teritwari zitandukanye zirimo teritwari ya Mwenga na teritwari ya Shabunda muri Sud Kivu bandikiye Perezida wa Repubulika ndetse n'umugaba w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusimbuza umukomanda witwa Chihutu Vera ubarizwa muri region ya 3306 muri Mwenga. Uyu Chihutu Vera nawe baramwanze bamwangiye ikirero. Hano barakubwira ngo in a joint memorandum signed by the latter they accuse their collaborator of several other grievances including seizing arms and ammunition to the detriment of the other groups. Yagiye atanga intwaro ku yindi mitwe. Mr. Chihutu is also accused of collaboration with the former provincial minister of the Interior Albert Foka Mike. Ngo yanakoranye n'uwahoze ari ministre ku rwego ruri provinciale ministre w'imbere mu gihugu Albert Foka Mike
ndetse of appropriating the retrocession of $48 given by the province each month to the Wazalendo. Ubundi ngo yaranashinjwa kuba yaragiye arya amafaranga yaragenewe abazalendo akayirira. Kubw'iyo mpamvu rero abazalendo bamwanze, bamubwiye ko badashobora kumwemera ndetse bahita muri rusange rero nuko ubimeze. Ibyo byose rero turakomeza tubikurikirane turebe iyi mirwano ese iraza kugera kubiki. Nabwe ko ndibuze gukomeza kubabwira abantu bakomeje gupfa n'ibindi bice bikomeje kugenda bifatwa. Muri Warikare biravuga ko plus de 10,000 habitants privés d'eau potable à Mubi. Muri Warikare mu gace ka Mubi abaturage barenga 10,000. Ubu none habariho nta mazi meza bafite. Urumva ko muri Warikare imirwanira hari abantu bari gupfa abandi bakava mu byabo, ariko mu by'ukuri nta n'amazi meza ahari. Ikindi nanone nababwira nuko 3 nouveaux morts à Mwenga centre après de tir. Nanone muri Mwenga haravugwa impfu z'abantu bagera kuri 3 nyuma y'imirwano yakomeje kuhavugwa. Muri Beni 11 morts dans une double attaque yakozwe n'abarebere ba ADF. No kuvuga ngo muri Beni naho abantu bagera kuri 11 bishwe na ADF. Ibi byose biri ku butaka bwa Kongo. Kongo nta kishaka kubivugaho, ahubwo bo Kinshasa barajwe ishinga no guhindura itegeko nshinga ngo Tshisekedi yigumire ku butegetsi, naho se bano bari gupfa. Twakomeje. Nanone muri Repubulika rero iharanira demokarasi ya Kongo hari umuntu witwa Jack Ndala. Jack Ndala uyu nguyu ntabwo avuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo. Mu masaha 48 ashize Minisitiri mushya w'ubutabera muri Kongo Guillaume bari bamubajije kuri uyu Jack Ndala, baramubwira ati Jack Ndala ibyo bimeze bite? Aravuga ngo ibya Jack Ndala ntabwo mbizi, n'ibijyanye n'ubutabera agomba guhabwa n'uburyo azava muri gereza, ati ibyo bizakomeza byigweho, ariko ntabwo ibyo bisobanutse bwaraguma muri gereza. Ariko akimara kuvuga gutyo nyuma y'amasaha 12 gusa bivuze, Jack Ndala yahise ko afungurwa. Habaye iki? Ni iki cyatumye Jack Ndala ahita ko afungurwa ako kanya? Kandi Minisitiri w'ubutabera we yavuze ngo baracyabyigaho, ngo barabona bidasobanutse, ngo bazagira ukundi babigenza. Ngewe ntabwo nabimenya, ntabwo namenya impamvu Jack Ndala yaba yahise ko afungurwa. Ariko murabyumva namwe, ni ibintu bitorose kandi utahita ko umenya uko bifata. Umuntu Minisitiri aravuze ngo baracyabyigaho ibyo ntibisobanutse, ngo arabagumye muri gereza, nta n'amasaha 12 ashize agahita afungurwa. Ubwo namwe muraza kugira icyo mubyumvaho. Ikindi nuko uwitwa Kaniki yagize ati aujourd'hui plus de 500,000 Tutsis congolais du Nord Kivu ont fui la RDC vers d'autres pays d'Afrique de l'Est. En outre, depuis 2017, plus de 325 villages Tutsis Banyamulenge dans la province du Sud Kivu ont été réduits en cendres. Plus de 500 têtes de bataille ont été volées et des milliers de personnes ont connu des morts violentes. Certaines brûlées vivaient et d'autres victimes de cannibalisme. Hano rero Kaniki yavugaga ati kuva muri 2017 abaturage barenga 500,000 b'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bo mu majyaruguru ya Kivu bahunze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajya mu bindi bihugu byinshi bituranye na Kongo ndetse n'ahandi. Ibiturage bigera kuri 325 by'abanyamurenge byaratwitswe muri Sud Kivu n'ibindi bikorwa byinshi bibi. Ati rero ibi byose n'abandi benshi barapfuye. Ibi byose nyamara hari abantu bajya birengagiza nkaho batabibona. Nkuko rero nari nabibabwiye, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dénoncent les attaques répétées de la coalition RDF AFC M23 au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les FARDC ne toléreront plus ces provocations et se réservent désormais le droit de répondre avec vigueur et détermination. Toute accusation contre nos forces n'est qu'une manœuvre médiatique orchestrée par l'ennemi pour briller la vérité, la patrie ou la mort. Ubu none turi kuvugana
igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatangiye kwirizariza, cyatangiye kuvuza induru ngo ibitero bya AFC M23 ngo bimeze nabi, ngo ntibagiye gukomeza kwicara babirebera, ngo bagenda bo gutangira kurwana no kwihimura, kandi nyamara nibo batangiye kugaba ibitero kuri AFC M23. Bamaze gutangira kugaba ibitero kuri AFC M23, AFC M23 murabizi maze iminsi ibiri iri gusohora amatangazo ivuga kuri ibi bitero bya FARDC. Noneho mu gihe AFC M23 yari gusohora amatangazo FARDC yayiteye muri Kongo, bari guserebura, bari kuvuga ngo AFC M23 ngiri kwiriza ngo itangiye gusohora amatangazo yo gutaka. Ako kanya AFC M23 muri ayo matangazo yaravugaga ati ntabwo turi bubyicarireho, nariko turahita ko dutangira kwirwanaho. None AFC M23 itangiye kwirwanaho, nta n'amasaha 24 arashira igisirikare cya Kongo gise gisohora amatangazo yo kuvuza induru. Namwe munsobanurire, gise ko gitangira gusohora amatangazo yo kuvuza induru ngo AFC M23 ngo ibiki. Namwe ariko ko mwari mumaze iminsi muyirasaho, muri gukoresha n'amasukoyi, ko mwari muri guserebura muvuga ngo mugiye kwigarurira uduce twose twa Goma na Bukavu. None ko AFC M23 yabasubije mu mabaruwa ko igiye kubasubiza, kitangiye kubasubiza mukaba mutangiye kwitatsa mwiriza, amaherezo araba yahe. Ejo bundi Sylvain Keng yaravuze ngo basirikare ba FARDC mwebwe mwafashwe na AFC M23 bakabajyana Rumangabo bakajya kubahereza amahugurwa. Intambara nitangira muzahitemo batera umugongo, ahubwo mutangire kubarasa, muzahite ko mwizira ku ruhande rwa Kongo. Kumbi Kongo babasirikare batojwe na AFC M23 yatangiye yirizariza ngo barabashaka, ngo nabaturage ngo bafashwe nk'iminyago n'abakongomani. Babona ntibishoboka, bonyene bwa bahise bigira kuri mikoro baravuga bati twebwe twasanze nta gahunda mufite, twa joinize AFC M23. Birabababaza, ibyo babivaho, bahita ko baravuga bati noneho niba ibyo ngibyo rero bidashoboka ku rugamba, mu gihe muzaba muri kurwana, noneho mwebwe muzahite ko muhindukiza imbunda zanyu mutangire murasaba muri AFC M23. Bati rero biramutse bitagenze bityo turahita ko tubijyana muri Amerika, twongere tubijyane Doha muri Katari, tuvuge ko imfungwa zacu AFC M23 yazigishije igisirikare ikaba iri kuzitwima. Ngaho ni mu nyumvire namwe. Iyo ni Kongo, uwo ni Tshisekedi n'abambari be, ni mu nyumvire ibyo barimo. Nta bundi buryo bafite bwo kurwanya AFC M23 uretse gusa gucungira kubo bamaze gutoza, bakavuga ati ngo nimutangira kurasa ngo muzahite muhindukira ngo abari bo murasa, ngo cyangwa ngo muzabacike ngo muze ngo musange ingabo za leta, ngo amafaranga yanyu arahari ntituzigera tubakura kuri payroll, tuzajya dohora tubahemba, ngo ariko namwe muzamenye uko mugomba kwitwara ku mwanzi. Namwe mu nyumvire ibyo ngibyo rero ngo nibyo Kongo ishaka. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Ibiganiro byacu nakagaruka, reka mbashimire cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu. Kora subscribe, like, comment na share kuri Urugendo Online TV, uba uduteye inkunga ikomeye cyane. Reka mbashimire, ikiganiro kangisoreza ahangaha, ngewe wari wakibateguriye kandi wakibagezagaho nari Robert Sympathique Iyandemye. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, asante sana.